Kaluguran mga kapatid, king kasalpandayanan, ngayon ipungaldo iti parang alantaya, king parokya tamo, ing Our Lady of Consolation. At ing Our Lady of Consolation, ing patron lady, Darren Agustina. At ang lawan tayong retablo, naning katamang pisamban, kaya taging babo naning retablo, ating metong painting, iti yung painting naning Our Lady of Consolation, babyening sinturon kang Santa Monica, ampo kang San Agustin. Dito nga kakita mong matuling tukod, itsura lang tukod, pero ilapin din ako sandang Korea, C-O-R-R-E-A, buri ng sabyang cincture, o kaya naman sinturon. At itang larawan kitang painting ay ito, king retablo tamo, which is more than 100 years old. Yapin niyang ining makalarawan, kiniging danay kong wanan, ing Our Lady of Consolation, makalibutan siya, babyening Korea, ing cincture, ing sinturon, kang San Agustin, ang poimento nga sinturon, kang Santa Monica. Naning kabaldugan, dareting sinturon. Ing sinturon na binyena kang Santa Monica, mga baldugan, ing ninuman tutukiking Ginoo. Kailangan makatayid siya king Ginoo, bang maging matatagyan. Nga nga ng San Pablo, if God is with us, who can be against us? Yang sinturon simbolo ning pangatayid ng Santa Monica, king Birhen Maria at king Ginoo tamong Jesucristo. At kitang oras sa dinalan niyang pamagdusa, Santa Monica, ene pepaburen ning Birhen Maria at ning Ginoo tamong Jesucristo. Nung itamo maging tunay tamo at tapat at alatukin ng Kristo, dumalang tamo naman king kayang pamaylas at kasakitan. We will get a dose of the Christ suffering and pain. Nung itamo buritamo maging tunay ng alagad kang Kristo, ng Kristo. Pero balo tamo ing pamanuki kang Kristo, emo dusa, emo kasakitan, emo kamatayan. Nune ining sinturon na ini, yung maging consolation ng Santa Monica. Nung ating lungkot, ating tula, nung ating pamagdusa, ating tagumpe. Ngay Santa Monica makamaputiya, in tagumpe ning grasya, babo ning kasalanan ng San Agustin. In tagumpe ning gayang sakripisyo, ding luang tinulo king matana. Ating marakala panalangin, abinye na paraking kayang anak, bandang tauli, aranasanay bayong biye, paraking kayang anak. The resurrection of Santa Monica, through the suffering and pain that she experienced, now the gift of consolation, the gift of conversion for his son Agustin. Ito naman sinturon na babyena ning Birhen kang San Agustin. Yapin niya yung barug ning sinturon. At nung misan kailangan dakatamong barugan. At di San Agustin may barugya, ing grasya na ning apong Ginoo. Niya migbayo yan. So pakamalan tayo ning painting ay ni. This is more than hundreds years old, a painting tam, a multi-million pesos painting. Meto yung karing tresyo ng parokya tam, Our Lady of Consolation, the patron lady of the Agustinian, giving the court, the cincture of consolation, kang San Agustin, ampo kang Santa Monica. At nung itamo makatahid tamo king Birhen, at king Ginoo tamong Jesucristo, dumalang tamang makapangablat apamay lasa. We will also receive the gift of consolation, the grace of consolation from Our Lady and our Lord Jesus Christ.
Deng Agustino atin lang Our Lady of Consolation. Deng Dominican atin lang Our Lady of the Holy Rosary. Deng Carmelita atin lang Our Lady of Mount Carmel. Deng Salesians atin lang Mary Help of Christians. Ing Rosario, ing brown scapular, medyo lang simbolo ning pamyugnayan, King Birhen Maria at King Ginoo tamang Jesucristo.